Abdullah Öcalan li ber xwe da yan jî teslîm bû. Li ser hatina Abdullah Öcalan a Tirkiye roja 15 Şubat'a sala 1990 de 23 sal derbas bûn. Di wan 23 salan da gelek caran pirsên Abdullah Öcalan ji dewleta Tirk ra çi got, çawa peywendî çêkir. Dewleta Tirk ji wî çi xwest? Öcalan li ber xwe da an jî teslîmî dewleta Tirk bû hate kirin. Gelek belge hene ku têkiliyên Abdullah Öcalan bi dewleta Tirk re eşkere dikin. Ger em wan bi kronolojî rêz bikin, yek di navbera 16 û 21 Şubat'a sala 1990 de îfadeya Abdullah Öcalan a li dozgeriyê. Du, axaftinên hevdîtinên Abdullah Öcalan ên bi parêzerên xwe re ku bi salan di bin navê notên îmiraliyê de hatin weşandin. Sê, îfadeyên Abdullah Öcalan ji Hesen Atîla Oğur ra gotî. 4. Nameyên veşartiyên Abdullah Öcalan ji PKK raşandî, lê mixabin em nikarin bigihêjin wan nameyan. Ji wan sê belgeyên ku em dikarin xwe bigihînin wan derbarê sekin û helwesta Öcalan li îmiraliyê agahiyên gelekî giring didin me. Dema ku mirov li wan agahiyan dinêre tiştê derdikevite holê ev e. Abdullah Öcalan li hemberî dewleta Tirk tu berxwedan nekiriye û ji destpêkê ve qebûl kiriye tiştên ku dewlet jê bixwaze bi can û dil ew wê bike an ku Öcalan teslîm bûye. Ev agahiyên li ser helwest û sekina Öcalan ya îmiraliyê ji aliyê dewlet û PKK ji raya giştî re hatin veşartin û hewil hat dayîn ku apo wekî berxwedanvanekê li zindanê bênîşandan. Teslîmiyeta Öcalan hat veşartin û wekî li hengekê hat pêşkêşkirin. Ji ber ku Öcalanek qehreman dibe çavkahaniyeke ku her du alî jî jê sûr werbigirin. Ji bo vê jî rastiya Öcalan ji hemû raya giştî bi taybetî jî ji civaka Kurd tê veşartin. PKK zarokên 17 salî yên li Bakurê Kurdistanê ku nikarin li ber îşkenceyê xwe ragirin wekî sîxur û xayîn binavkirin. Bi dehan Kurdên feqîr û nexwenda ji ber tometa sîxuriya dewletê dikin ji aliyê PKK ve hatin kuştin. Her kesê ku ji PKK veqetiya û rexneyek li PKK kir bi sîxuritî û xiyanetî hatin tawanbarkirin. Lêbelê Abdullah Öcalan di daxuyaniyên xwe yên pêşî yên 16 û 21 Şubat'a sala 1990 de dema ku hat girtin bi dehan agahî li ser xwe û li ser rêveberiyên PKK û li ser sîstema PKK yek bi yek ji dewletê re gotin. An ku nepaniyên PKK hemû yek bi yek ji dijmin ra gotin û yanî îxanet kir. Yek ji rêveberên berê yên PKK Şemdîn Saqik ji aliyê PKK ve wekî xayînê herî mezin hat destnîşan kirin. Ji ber ku PKK dibêje Saqik agahî dayîne dewletê. Poşman bûye û teslîmî dijmin bûye. Lê di îfadeyên Şemdîn Saqik da bi qasî îfadeyên Öcalan ên 16 û 21 Şubatê yên li dozgerî ra gotin îtiraf û poşmanî nînin. Şemdîn Saqik derbarê sivîlên ku bi qasî Öcalan alîkariya PKK kirine agahî nedan dewletê. Lê yên ku Şemdîn Saqik wekî xayînekê mezin îlan kirî, Abdullah Öcalan wekî qehremanekê îlan kirin. Li derdora Abdullah Öcalan efsaneyekî berxwedanê ya mezin hate afirandin. Lêbelê ev her sê belgeyên giring ên ku me behs kirin rastiya Öcalan ya xwe teslîmbûnê eşkere dikin. Werin em li îfadeyên 6 rûpeliyê ku Abdullah Öcalan ji sê dozgerên dewleta Tirk ên bi navê Talat Şal Nuhmetew Hemze Keleş ên dozgerên dadgeha ewlekariya dewletê ra dane binêrin. Di bin wan îfadeyan de îmzaya Abdullah Öcalan heye. Öcalan sucê çalakiyên întiharê avê ser rêveberên jin û çalakvana. Abdullah Öcalan ku bi şanazî digot ji bo min mirov xwe dişewitîne û xwe diteqînin. Di roja ewla girtina xwe da bişta xwe li wan kesan ku xwe ji bo wî şewîtand û teqandî ziviran. Piştgiriya wan çalakvanan nekir. Di destpêka lêpirsînê da pir sû bersivên serekî wiha ne. Dozger, hat zanîn ku di encama kiriyanên rêxistinên PKK'yê ku ji bo avakirina dewletekê serbixwe ya Kurdistanê li ser axa Tirkiye çalakiyên çekdarî li dar xistiye zêdetirî 1000 pasavan û sivîl mirine. Ew mirin û kuştin ji aliyê rêxistina ku tu serokê wê bûyî û bi sedema fermanên te rûdane û ev yek ji aliyê me ve eşkere ye. Öcalan, rast e ez damezirînerê rêxistina PKK me. Dîsa rast e ku min pêşengiya bê rêxistinê kir û di bin serokatiya xwe da li ser axa Tirkiye dest bi şerê çekdarî kir. Di destpêkê da bi rastî peyvekê me ya avakirina dewleta Kurdistanê hebû. Ev jî rast e. Lê di pêvajoya bûyeran de ez gihiştim wê qenaetê ku ne ji bo avakirina dewletekê Kurdî ya serbixwe. Lê ji bo yêkgirtina Kurdan wek gelê ku beşdarî avakirina komara Tirkiye bûyî bi azadane û bi hera tev bigerin.
لسر وی بنگه من دست نشان کر که او دکارم با آزادی خوی آبوری جواکی و سیاسی چاندی به حبر بجین. از جوان کسیم که خواه دشواتینن پر عاجزم. از بتوندی تکزدکیم که دوی دو جوان حولان بردن. دوزگر ددمت تیبیه دا لروژا 13 سال 1998 گفت که اگر تشتک ورش شوطاندن بلا نگیانه وی پیروز به. دوی هون مرو و سازی و قوت شوطینن بشوطینن. ده اب آخافتن ده برنامه دا کرد. پشتی وی آخافتناته چالاکبانک به ناو حمدیه کپان که به کودناوی بروار لوانه لدیجی وسایت که لشکری یا که پرسنل فرمانداری اولکاری جندرمیان تیدا بون ایرشی که خوکوشی پیک آنیو ده انجام دا 14 لشکر و 10 ولاتیین ما بریندار بونو ولاتیه که سیویل جی مر ما ام گوتنا ده خوانه شوطینن یه کوهین شوطان ده بشوطینن دیجی فکره ده یا لسر بنگه آزادی و به حبر جیانی نینه اوجلان راست من دمت تیبیه دا گو یم که هن شوطاندی هن جوان بشوطینن خواه نشوطینن اب آخافتن یا منه هیا من جه هیا که اب آخافتنا من لدیجی فکر جیانا به هبره یا لی از دناوا مرجین دجوار دا بومو مهبستا من به آخافتنی نه ایریشا لدیجی هزین اولکاریا ترکیه براستی از برایدارین حریمی یم که اب چالاکی لدار خستی را آخریم من خواست کریارین وها نه این کرن من اف فرمان یعنی فرمان ایریشا لدیجی یکینین اولکاریا ترک جه فرماندارا میا حریم حکاری یا جن بناو کود پلشین دا براستی از ناسنامه یا پلشین به زلالی نزانم هر وها من گوت کود تعلیماتا گشتی ده لسر وی مجاره من گوتیه چالاکی خواکوژی نکن دوزگر هون دبیجیم که و پشت ایریشا حمدیه کپانه یا لسر ناوندا ارتشا باجر روانه به فرماندارا جن حریم پلشین را آخبی و فرماندا و جارک دین به وی رنگی ایریش نهی کرن. لی پشتی وی تاریخی ده آخافتنه که ودا ده 25/12 سال 1998 لمت تیویه وکری و دگود اف کار وها پیش ده دچنو و دیل متروپول ترکیه جروش وها پیش بکبه. از دبیجم بلا سبیل و حضراری نبینن لی صبح او دناب ترکیه کو پیشگیری ددن حکومت فاشیست بومبیان لجان خود دخنو دناب کسیم پیشگیری ددن داگرکری خود تقینن به وی آوایو بسردان کس دی خوب تقینن پشتی وی آخافتناته yücel لیگ بای به ناسنامه سخته آدم لیگ بای و کو زکی بیلیجی لامنیت استانبول در روژا 15 سال 1999 ده تگرتن لسر وان شخصان جبو چالاکین انتحاری بکار بینن 8 قالب تنتیم فابریقه 3 قالب تنتیم کو به دستان چیکری 6 لبن تگ 7 آنتی پرسونل روکت هاتن دست سر کرن اوجلان ده برنامه مت تیویا 25/12 سال 1998 ده راسته آخافتنا کو هون نهاج من را دخوینن من او آخافتن کریه پشتی که از ایتالیا هاتم گرتن از پر هاتم تنگاو کرن من خبرک بهیست که ده مخاف بخون من او آخافتن به هستیاری کر لی پشتی وی آخافتنه من فرمانم به وی جوری چالاکی ندایه